Drugari, zdravo! Ženin paket. Ženin paket, a ja ću da ga otvorim. Onomad meni žena kaže, onako iz čiste mira, kaže ona meni, znaš kako, ovaj blender mi više ne treba. Znači šta je blender? Ono gdje stavljate voće unutra, šejk, napravite ono velika čaša, onoliko. Rekao, okej, šta onda, rekao, baci, prodaj, šta god radiš. Ja ću to da poklonim. Dobro, radi. Kaže, danas, kaže, ja sam naručila novi blender. Pa rekao što ne reče odmah o čemu se radi, jel? Ona je onaj makla stari, jer u stvari ona je htjela da uzme novi. I naravno, to se dešava. I evo što je kupila. Ne znam da li vidite već, ali... Evo ovako, dobili smo ga, prepričavam ženinu priču. Kao izložbeni deo, karton je otvoren, vidite, načeto je. Dobili smo ga zato što je valjda stajao u izlogu, nemam pojma. Uglavnom jeftinije bio nego inače. Multitalenat broj 8. A u njega, je li moguće da sve ovo ima unutra? Ha? Je li moguće? Ne mogu ovo sve da držim. Čekaj. Kaže posuda, čekaj, ovako. Vidite. Kaže posuda od 3,9 litara. A ova shake mašina, blender, 1,5 litar. Non-toxic plastik, sigurno. I stainless steel knife, znači nerđajući čelik, onaj nož, ona seckalica. Znači, ima ta posuda, ima ovo, low, medium, high. Moram da vidim šta ima sve ovdje. Ok, znači može da se koristi i kao mikser. Ove kvačice znače ovo ima unutra, ovo nema. Ovo ima, ovo nema. Znači, ovo je za testo. Ova posuda, blender. Onda slicing disk tik za seckanje. Azijsko povrće. French fries disk za pomfrit. Pa ovdje ima milijardu stvari. Ajmo da vidimo što ima unutra. Ajmo da ga otvorimo. Opala. Opala. Da tamo nešto ne bi obalio. Ok, uputstvo, to mi ne treba. To je ta posuda ogromna, 3,9 litara. Ok. Da, inače, preračunato, Marina je ovo platila oko... Gledam da li mi mikrofon radi. Oko 140 evra. Ovdje ima nešto. Brate mili, ko će ovdje da se snađe? Znači ovo, noževi dole, evo ga nož, glavni nož ga je tu. Čekaj da vam pokažem i nož, da ne bude da vam nisam pokazao. Miješalica. I evo ga nož.
Evo ga nož, secko. Secko nož. Nemojte da je kažete da sam ja ovo uradio. Evo ih ove 3 za seckanje. 3 različite ove. 1, 2, 3. Ok, to ću sve da spakujem unutra. Sad ja znam što je ona poklonila dalje. Idemo dalje. Ima što ima ovdje. Da. Posuda za blender. Vidite, blender sami je bio ovoliki. Isto ovoliki, samo što je dole još imao da se nasadi ovo. Ogroman je. Ogroman. Ovdje piše litara. Ovdje gore je 1,5 litar, znači on može otprilike 1,9 litar. Bilo pisalo 1,9, jeste jedno. Tako. I ima ovdje ovo merilo. Posuda sa brojevima za mjerenje. Ok. Ovo nije bilo na izlogu definitivno. Ovo verovatno samo paket bio oštećen. I glavna mašina. Glavna mašina. Ne, čekaj, pre nego što izvadimo glavnu mašinu. Evo ga poklopac za glavnu mašinu. I kroz ovo se ubacuje voće i povrće unutra. I sad ću ja to da izvadim. Moram da ustanem. Ne vredi. Moram da ustanem. Pa da. Sada. Ovo zatvoriti. Ovako. Čekaj ovako. I staviti ovo tu. Da mogu ovo da naslonim tu. Evo vidite. To je ta mašinica Multitalnat broj 8. Ovdje minimalno, maksimalno i neki puls ima, ne znam šta je ovo. Vjerojatno ovaj puls znači turbo, verovatno. On, off. Evo ako nekog zanima ova oznaka ovdje, stisnite pauzu, pročitajte lepo šta piše. I sada znači na ovo se stavlja ovo, ako želite. Čekaj da malo da okrenem kameru ovako. Tako. Pa da. I sada ovdje. Ovo ima svoj nož unutra, vidite. Ovdje već ima svoj nož unutra u ovom blenderu. To je to. Hvala. I da vidimo ovo još. Znači ovo je ovdje. To. Tool detection for perfect. I to isto ide ovako ovdje. I tu isto možeš da stavljaš svoje džidža-bidže. I u ove džidža-bidže, znači ovaj poklopac. I staviš ovaj poklopac tu. Zatvoriš. I sad ide ova. Yes. Ovdje sad ubacuješ ubaciš voće koje hoćeš i sve ostalo i onda samo poklopac odavde, guraš odavde. To je ovo ovdje. Ne znam da li se vidi ovdje ovako. Hop, hop. Eto ga, to je to. Ljudi, uglavnom, ne bih ja ovdje više ništa dodavao svemu ovome.
To je ta priča. Znači, Bosch multitalenat 8. Sve i svašta ima o njemu. Hvala vam što ste gledali još jedan snimak. Budite mi zdravi, pravi, veseli. Ćao. Peace.